baby a jinai a bojare aha ana enche bia Asantehene otumfo osei tutu otoso mienu nyame kase Osanabo someda etoso eduba akọ Oshia Asanteman nyina esi twene so ade kire Asanteman se ono ani nuaba brewatia nana ama kuradu yi adom otoso miensa Asantehemaa otoso edunan wakra kobreman enam so ama we kusu amane ye de dikai ene ne de toso mienu se odi na otweda ade nhye agu akwam enam so ema enintire ne atitire efrachichi ne pinchaya aba bebo ademu tuntum ene kuntunkunin kwa enam so Asante yo man yanya Woraworaman hema ya yene no abetwetwe komo ne maame prekope ana sabre die wakra aka enchina gu abra aduane siso oman hema Woraworaman ya ma wakwa aba ama yakọ ene hyede ya bro ya Woraworaman enne yenim se Asanteman nyina bo tuntum ane kuntunkuni nana makunadu yi adomoto so miensa woni na yadwuma kopem se o kan chingu bradu ane siso edian na abeka ede afa nana hema ho se de wosinim no ene de obetumi akafa no ho yo me da se ene ya reho da kese e ma Asanteman nana Woraworaman ne no dom ye bejam ye maame ene ye nuaba na Awerewah eko ato beseno yewira ho pa na ni ameka afa no ho ne se na futuo na hema epa futuo ompe basabasa ompe ntokwa da bia ne hia asem o kan se mempe ntokwa mempe basabasa Asanteman yo man enti enya ade a ye di pinche be kire Asanteman afutuo bebrebe na eya o maye enti na okobreman ya rehosam kase e ma Asanteman ya dase ya rehosam kase e de ma Asanteman na ma hema akire mu se no kwasem ya de a ni nuaba ne maame prekope afutuo ode be kai no papa yenhwe na otweda nie edu dot yesu a ahomboa bai na obesusu se esese yeye na yede ebejabrewatia akwan ewo eye eda Asanteman mu ambetena se na mode dot ye ho nhye atodwane se koba ne sa enhye bai ahomboa bai na wo hwese begu akwan mu ene wo mo so asese wo mo ba ebesua mamre ni amane me da se na otweda ni o me mani so kura birime enti eda ye beja Awerewah kwan kura nde ebe yehu na Woraworaman ya bontoa a ye beja ye maame ne enua ba no kwan kura Woraworaman aboa ne ho se bre bia ode sese begu akwa mu se ode eja Awerewatia kwan no